Ya Rabbi özüne amin dep Allah'ın jayıp dua ettik. Dua tilek münajatlarımızı kabul et. Özünden özgege Allah'ımızda şaydırma. Ya Rabbel alemin özünden özgege bizde muhtaç etti. Allah'ım sağın gana kulçuluk edip senin gana sorayımız dedik ya Rabbi. Endiki şerde özünden özgege bizde muhtaç etpegeysin. Tövbe ettik, tövbemizde kabul et. Ya Rabbi özünden özgenin aldığında barlık jerde jılaudu öğrendik. Hükümettik nalayımız, baskan aytamız, anadan deyimiz ya Rabbi senin aldığına kelip Allah'ın jayıp göz jas töküden mahrum kaldık. Allah'ım bizlerdi özün keşir ya Rabbi. Günahlarımızda keşir ya Rabbi. Tasvip etken yüreklerimizde jibetkin Allah'ım. Günaha belçeden batıp isteyimiz ol üçün ökünüp de jılap özünün aldığında keşirim sorapta umuttuk ya Rabbi özümüzde keşirgin Allah'ım. Özümüzde keşirgin ya Rabbi. Ata ananın aldığında öhteme degesin ya Rabbi biz can bastap jatıp kökrek köterip kerben dep söyleyimiz altında bizde özün keşir Allah'ım. Ata anamızın aldığında meyrimde boludu bizlerge öğretçi ya Rabbi. Sen Peygamber Aleyhissalatu vesselam'da da terbiyelegen edin Allah'ım. Bizde de özün terbiyeleş ya Rabbi. Bizde de özün terbiyelegen Allah'ım. Ya Rabbi sen meyrimdisin, keşirimdisin, keşirgenti жақсы göresin. Bir ana özünün balasın kança jamançılık jasasa da kıymaydı jamantıkka. Ya Rabbi sen odan 70 есе artık жақсы göresin. Sansız есе kullarında artık жақсы göresin. Ya Rabbi sol sifatlarına antışıp oturup, sol sifatlarına süyünüp oturup Allah'ım bizde keşirşi dep özünden dileyimiz ya Rabbi. Ya Rabbi amin dep dua ettik. Allah'ım bizde özün kabul etçi. Huzurunda kabul etçi. Layık bolmasak da kabul etçi. Sen istewüşsün, senin istewüşi sifatına iman etemiz. Senemiz Allah'ım. Birak tozakka түскендерді айқайлап дұға етеді екен, оларды жалбарынады екен, оларға ихса дейсін. Я Rabbi бізге ихса дей көрме Allah'ım. Оларға өшірінің дейсін. Ya Rabbi бізге олай дей көрме Allah'ım. Ya Rabbi бізді өзің тыңдашы Allah'ım. Біздің фариядымызды, біздің жан айқайымызды өзің тыңдашы ya Rabbi. Ya Rabbel alemin күнәларымызды кешірген Allah'ım. Жылына бір-ақ рет келетін осы Рамазанда өзіңнің мейіріміңе бөленіп шығуды біздерге нәсіп етші ya Rabbi. 11 ay boyu belçemizden günaha batып жүрміз Allah'ım. Ең құрғанда осы мейірім соңғы күндері тозақтан құтқарылатын күндері ya Rabbi тізімнің ішінде атым бар болса ya Rabbi өзіңді өшірші Allah'ım. Сол тізімнің ішінде атымыз бар болса өшірші ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Ömür sürüp gelip sonuna gelip ökünüşke tolup ötülerimizi sakla Allah'ım. Dünyanın lezzetini alıp ahiretin azabına düşüp kaldansak da ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Ya Rabbel alemin. Bizde bizim ihlastan ayırma Allah. Bizde bizim ihlastan ayırma ya Rabbi. Ata-anamızın günahsını keşir Allah'ım. Ötkenler bolsa günahsını keşir. Tiri bolsa Allah'ım olardan hizmetini etüdü bizlerge nasip et ya Rabbi. Allah'ım pendelikten jibirgen qateliklerimizni keşir ya Rabbi. Pendelikten jibirgen qateliklerimizni keşir ya Rabbi. Allah'ım özüңнің алдында шынайы болуды біздерге нәсіп ет. Ya Rabbi осында әмин деп Аллахын жайып отырған ізгілердің құрметіне Allah'ım duamızды kabul etші ya Rabbi. Duamızды kabul etші ya Rabbi. Жүрегімізді жібіткен Allah'ım. Ya Allah, ülkenimiz var, kişimiz var Allah'ım. İzgilerimiz var. Günahlarımız da var ya Rabbi. Bәрін өзің Allah'ım keşir, özün kabul etші Allah'ım. Osman radıyallahu anhu'day iyi balalarımız жоқ aramızda ya Allah. Бірақ мына арсыздықтан өзің бізді құтқар Allah'ım. Арсыздықтан өзің бізді құтқар Allah'ım. Көшеде емін еркін арсыздық таралып жатыр деп өтіп кете береміз ya Allah. Жүрегімізді өзің Allah'ım хақ жолға қарай бұрмайсың. Ya Rabbi. Ali radıyallahu anhu'day білімнің қақпасын біздерге бер Allah'ım. Мына надандық дәуірінде біздерді өзің шығарғын. Мұсылмандар бүгінгі таңда надандығынан ең соңғы әлемде өмір сүріп жатыр Allah'ım. Біздерге білім бер Allah'ım. Біздерді өзің білім арқылы көтергін Allah'ım. Құраның арқылы, ya Rabbi ілімің арқылы біздерді көтергін өзің ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Aramızda Omar radıyallahu anhu'day әділдер болмаса да Allah'ım саған сыйынамыз ya Rabbi. Әділ басшыларды біздерге нәсіп ет. Елдің, халықтың үнін тыңдайтын ізгілерді біздерге өзің нәсіп ет ya Rabbel alemin. Allah'ım біз де түзу емеспіз. Біздің де кемшілігіміз бар. Үнемі біреуден көреміз, үнемі біреуді жамандаймыз Allah'ım. Өзіміздің қателігіміз де жеткілікті. Ya Allah, сонда да саған сыйынамыз. Сенен басқа барар жеріміз жоқ. Сенен басқа барып тақылдататын есігіміз жоқ. Ya Rabbi, күнә істесек те саған қайта келеміз. Анасы ұрып жіберсе де қайтып анасына келеді ғой балдар ya Rabbi. Allah, өміріміз саған қарыз,
Her bir hareketimizde sana karşı tırlık isteyimiz, bırak sonda da sana kaytıp gelemiz. Sonda da sana kaytamız Allah'ım. Oğan da şükür ya Rabbi. Özünden özgege tau tasqa tabılıp ketip atkanlar var. Solardan katarda boqqandan özüň sakla ya Rabbi. Allah'ım yüreğimizden şirkti alıp tasta Allah'ım. Köňlümizden riýany alıp tasta ya Rabbi. Allah'ım özüň bizde pak kılgın Allah'ım. Osu oturustan paksinler, keşirildiler, tura berdiler degen periştelerden aykaydı. Turudu bizlerge nasip etçi ya Rabbi. Pak bolup turudu nasip etçi ya Rabbi. Yerden kaytıp güne jasap koyatımızda bilemiz sonda da Allah'ım bugün keşirçi ya Rabbi. Bir gün bolsa da pak bolup jatayıkçı ya Rabbi. Bir gün bolsa da yüreğimiz tazlanıp barıp jatayıkçı ya Rabbi. Ya Allah, ya Allah, yer betinde perişteler tolu bolgan osunday könderde Allah'ım. Müslümanlar da köp kılşı Allah. Barlığımızda hateligimiz var, barlığımızda kemçiligimiz var. Moyundayız, tövbe ettik ya Rabbi. Tövbe ettik ya Rabbi. Tövbe ettik ya Rabbi. Senin süýükde elşin künadan pak bolgan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem künni 70'den asla istiğfar edip tövbe et Allah'ım. Biz taptaz adam şekilde jüre beremiz. Ya Rabbi özün künamızda keşir Allah'ım. Künamızda keşir Allah'ım. Künamızda keşir Allah'ım. Rabbana hab lana min azwajina ve zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Kelesi Ramazanlarga aman esen jetudy barşamyza nasip etgin.